Pamiarsa nyanggre bulan Ramadan, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mungkah sepisanan ngelepas kirap Ramadan siu samas petang dasa 6 Hijriah ring Pelabuhan Tua Buleleng. Ring gala inucap wabub nyarengang umat Islam mangdani state rajak ngemit ke rumah ketan ring tengahing krama Buleleng. Acara pelepasan kirab Ramadan Wabub Supriyatna ngaturang rahajeng ring sajaning nyangre pemarkin puasa Ramadan siu samas petang dasa 6 Hijriah majeng umat Islam ring Buleleng. Dani nyarengang umat Islam ring Buleleng mangdaning laksanayang tradisi kirab Ramadan antuk bahagia tur nadosang kala inucap sayan ngarumah ketang pantaraning krama ring Buleleng. Mawinan puasa Ramadan warsane mangkin memargi sinarengan sareng pemargin nyepi. Wabub Supriyatna ngaptiang krama mangdani anutin samian pewarah Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB inggih punika ngemit pemargin kalih rahinan inucap mangda memargi becik sepisanan ngaraksa ketreptian ring tengahing krama. Kirab Ramadan warsane mangkin meprekanti sareng Dewan Masjid Musola DMM Kampung Kajanan saha Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Kauningin wenten petang dasa 3 pamilet saking remaja masjid Majelis Taklim saha Taman Pendidikan Al-Quran sane meriahang kirab Ramadan sane kelaksanayang warsane mangkin. Yasri Yuli, Bali TV.